Kasain raj mensu kala penkot no ek leniam be dengklam be kumpui be shisin shisnam hapadeng ke jing ipu ipieng men khan rotrek nai lur arja apsau hagni singi penkot ek leniam lai shimantari khon karaj ki bala shat rangkat ki ding kumpui ki bala penwandur internet bah kani ke leniam kelas dang nadu khatwai trek nai lur arja apsau dak jing leniam bala pendap du lungdo raj badu chutia hagni kanti bomta karaj mensu kala kenya du masi ban aingu aidam yo blai ban ker bandai raj na ngok khlam balong ru hadian lai ayom bala penlong cingkinya da usniang hakani si penkot shoban sedang kecing leniam la don kecing elang lengkot hakabau MDC ke CHADC uba evening teron lolang kum kongsan harangkat kecing don lang udolai ke ilaka joai uba purman kencing udolai ke ilaka menso uba karmi merchang kinongkit kam garaj menso nalor kiwe pan Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.